Fatalo fatu ila whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga whaapoponga wana tamua i nei aso. Ua toi tolo po se ia se aso le whaamsinonga lea na wala awaiana Nafi Australia i le Court Services Victoria Magistrate Court Mildura. O le whaamsinonga lea o le alo Samoa na ia avea le taavale lea na oso itua ma le awalai Australia i masina utua na ima maliwa isfo i alo le uwhaingaru inga whaavaite miatu i potasi whale alili. Tala man whaamsinonga lea sa whaaon wanoa i lava le whai tu la o le whaamsinonga na Nafi pe tai. O na oisi vaenga whaatulanga wafuai o na toe tolo mai i le afa o le iwa se ia se taimi. Pe tai, o tino maliliu na taunu wai i whanua le vai sonei ma whaia lotu alo i le holi potasi i le afiafi ma toe moli atuai i whale maliu mo fufuanga a inga i toe sao ninga o le vai sonei. Ai o lo fa awau lava tapenanga i siliatu mo le saunga le mu whanau ngā nuenga wha vai taimi ai o awala o whaatino ai le filfilinga o ilatou i malangatu. Ua maita wina fo i le ngata o le afia o soifua ai o maftanga mo tusia matua i whanau ai o le tamā ma le tina. E toe whaailoa mai se taimi le aso, e toe wala awali mta upo le avata avale o le van le ana maliliwa i alo Samoa i Ausitalia. Inisi utala e iai matua sa tau sa ilia ele mtanga ruengol soifua malo loina mo le avatu leo lo la alo. Mo tonga fitinga whaapitoa i initia. O avanoa ia lo sa ilia avanoa ai le malo i whale mai intia ma New Zealand ma tutongi ai e nā malo se vaenga o tonga fitinga whaatasi ai ma le malo Samoa. Peita in sao nol te mai tai fō mai pasi le fionga ma mea mini mata la vea o ngafa ma le mata i tuina o ngā singa se ava i fafo. E iai le sialo ua maua le avanoa ai ave ai mo tonga fitinga. Ai o loo whaingata o na maua iai se sota ingata lue le ito e fo ia ne lava matua e tuli loa le manaonga. Sao noa ma mea sfatalnoanga i lunga o fisa whaasala la o le malo le savali o fiwe su e matua o leisi mai talavou. Ai le ito e maua iai se whaamatalanga e ui ina ua la sila fia le lei e le aisa la tau tupe alu il tonga fitinga ma mea umalava e o a i se leni wha leo leo ua iai e o i pāsese o le mai o le tausi mai o le alauni po atupe wha leo o le wha leno nofo ai e wha atupe umalava mai lunga o le polkalame lea na wha mautu ai e le fionga le pulisile o nta ngā nuenga. Ia e o ngase e awatu i fiti ia na o le tomu to a whala tomu na au mai leanga noa. Ia ai wa fiwe vili le tamama le tina o le sima e pe folina e le o ano ia. Na uman whamatala ia i o mai to i o umang whamakala e ofa umal pasese o le accommodation o le alauni. Leise me po le ai baumi o le amai o le tamaititi. Ia e o mai gaming e wa mai tikere le koe o mai lava. Te loa la fo isi la fia e le fo mai le na te wa aia. Ia o le taimi nei ele o mai fatu uma pe o ni sao noa le pulisili. Na o mai fatu fo ia PDAs ma ia whana na wa mai ala tō ma whapita u le fatu. Congenital heart disease. Pei na o paula na o mai wa ana whape o mai fatu uma. Io mana ia le awa noe ame e tato mai o no le to tele tamaiti. O lo fatali ia ai pei o le whamana mla mangala le na ia o le lele i ofo i pe uma atu le ato. Ia koe o mai se si awa no te lo le fionga pulisili le la mana ia laga so ta ile na ia so bea tato mai male awina to tato mai fiti tongi na uma laga la to me uma pa wale me o sa uni o lau ato al matua male mai awa tongi pase se o tausi mai o le accommodation o le apitanga no foi ia meso me tau sam ia koe fai male alauni ka wengi me ala i te mo mia mo tamaiti ia o ia me uma ia whaatupe mai lungo polo kalame ia o lo whapena ona so ala upule la fionga CEO ia ma inga i whafo. Ua pasea kapeneta le malanga ai o te mai tai fō mai pasi le fionga mamea e ave mai whaapitoa mo lato tonga fitinga i whafo e pe on sao noa le fionga le minsta o le mtanga ruenga o le soifua maloloina va lasi lua pitu whanua tonga manga ta fito sele. Ile whaatal noanga whaalau i tele lava lea i lunga o le ofisa whaasalalau o le malo le savali. O le seitio pisi nisi e mia e tangata Samoa e le ngata o ainga ai o tangata ta ito tasi i se tete o le malo tele o Amerika
ua o se mitanga fo ile ile fionga le atu iwa o li I Crystal aso au mai le manu atele I Amerika Samoa. O le tau le whai le fiafi o le aso se fulu valo iu Leilua o lua whaua te talalo I ai lana ofisa whaasalalau le Paradise Market Radio I Anaheim I California. Ua o se matatia wa au sia le fo I tamaita I whai pisinisi I nei le ngata o le tau mawhai ngai te tala whale o loa lua. E market ai o loa mai Samoa, le Polynesia Market o loa I Kazan I California, ma le Paradise Market I Anaheim. Ai o le fo I ufa au popo iai, ma le leitio Samoa le Paradise Market Radio I Anaheim. Na ia sao no o nei au nanga e le mo ia. Ai mo tangata Samoa o loa lala I Amerika, ma le wha moe maa walungai au mai wha atasia ieu na e masi itia, a tata wanga I whanua ia sa uma, ai mai se lava o le mau I le tātou ngangana, o le whaaloalo, o le alofa mal whaakerisiano. Ai o se awa noa fo I maua I o tātou tangata Samoa I whafo mai, o Samoa le anganga o le file mu ma le ngalulue whaatasi e si itia atili ai le ingoa le lei o Samoa. O porkalame o le aso, lea na sao noa alo I ai le fionga le sui pālamia, fionga tuala Iosefo Bonifacio, whaamanuia ma whaafitaiel au nanga, ale neifo I alo Samoa, maile manu atele, upolu, masala whai wa atoa I ai Samoa. Sao noa fo I tō tino ngā lue le whaala poptonga Samoa I California, le sunga se luka sili ai a. O se tofa wa e ai o se tautua ma walunga, wa whaia lea fo I alo tamaita I o Samoa, ai mai se olo tau napa lava I Samoa tu totasi, sa whaafai lele ni ailo na soifua talavou, a o ngā lulue ai o na mātua wha misionare le ikale siaso fitu, ia fio anga o whanga I savai ima vai lele I upolu. O le Paradise Market Radio, e whelanu lanu wa I ana porkalame o le awa wa I atu lava I pe on sao nol tamaita I whaatonu, le atu iwa o lii a matatu I le wha I le afiafi, taimi California I le aso. O whaalo longa na avatu le au malanga o sui mai le malo si amani o le amana tua pea. Ina ua lata o moli mawina fōlinga wa ai o le kolisi o whalea lili. Lea o lo sa saa mai iai lo lata o alofa. E lua sifulu alu afe ta la le tau o lo wha o ngā mo le si tio tulanga tau ia o onga le kolisi o whalea lili. O wha mea alofa atu iai le ofisa o le malo si amani Wellingtone I New Zealand. O loa ia o fi ai computers. E wha o ngā e wha ia onga ma whanau le potu wha apitoa moa o onga wha computer. Ma moli mawina le minister so ta inga le fionga toe lupe po muli nuku one semo. O le minister o le state, the German Foreign Ministry kaya kiu. Le minister langolango wa onga Samoa, yanga nuu, anga seata, vale lio, tanuvasa peto. Le ampaso si amani Samoa le sunga Nicole Mensenbach. Male konsulo si amani Samoa. Le fionga tangaloa Krista Segaki. Sao no aile minister ia kol o siamani o le tomai whaona ponei. E a ngā iai ia o onga wa sonei. O le ki foi lea te tala ai mo lea tomai taua. Ai, o le whela ta iai o tangata o le laulangi pe foi o na iai le mama o siamani ma Samoa. Ai o le tomai whaapitoa I ona ponei. Po le tomai whaona ponei lea I computer, ma internet, ua whaafai ngofiai so tanga ma wheso o ta inga. Whaftai lau whaafonga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo I tula mana tamua. Whaftai fo I le Wendy's design o lo I funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.